Muhamed Vehabović i Slavica Karić nikada se prije nisu vidjeli sve dok vojska Republike Srpske nije protjerala Muhameda iz jednog sela kod Doboja, a Slavicu mudžahedini iz Bočinje. U jeku rata sklapaju brak u kojem se rodilo 3 djece. Da bi obitelj preživjela, Muhamed odlazi u minska polja da traži mine. Jer nije bilo posla, djeca idu u školu, primanja nemam nikakvi, pomoć, da kažemo, društvene zajednice nikakva, maltene nikakva. Jedini način da se preživi, znači da se prehrani porodica, bila da se sakuplja staro željezo. Sakupljanjem starog željeza i hodanjem po linijama razdvajanja, znači gdje je bile linije između armije i HVO-a, došlo je se do pronalaska prve usmjeravajuće mine zvane Brud. Međutim, nije Muhamed prvi pronašao minu na crtama razdvajanja, nego njegov malodobni sin Amel, koji ju je nerastavljenu donio u dvorište. Prva mina i prvi strah za Muhameda, koji nije imao nikakvo predznanje o minama. Pa smo je uzeli kram, čekiće, pomalo je rastavljali ove osigurače koji imaju odozdoli sa strane mine, pošto je to već dugi niz godina posle rata prošlo, nadali smo se da je to zahađalo i da nije u funkciji, da neće. Eto u toj nadi, tako sam počeli ratima. Muhamedova supruga Slavica nije mogla vjerovati da će njen sin Amel umjesto starih limova i kanta donijeti minu u dvorište. Kako sam se osjećala ružno. Osjećala se, jednom sam pala i u nesvijest. Kad je minu donio. Prvi puta, onda je opet išao poslije toga. I opet on i dvije odjednom. Ja ne mogu djete ići. Ja moram zaraditi na neki način. Nemoj, preživit ćemo nekako, ićemo na dnevnicu, ićemo gljive brati. Ja moram zaraditi. Jednom sam pala u nesvijest, drugi puta kad je onaj donio, onda mi je pozlo, onda su mi šećer davali. Za 4 godine koliko se bavi deminiranjem ratnih crta razdvajanja, Muhamed je rastavio preko 70 mina, a željezo prodao na otpad. Od jedne mine zarađivao je samo 5 konvertibilnih maraka. Danas je vrstan poznavatelj tog posla, a kada smo snimali ovu priču, održao nam je jedno kratko predavanje o minama. Našao sam izabrao samo betonsku zato što je osigurač lakše izvaditi da ne bi došlo, ne daj Bože, do nesreće pri snimanju. Dok ovi sa čeličnom konstrukcijom osigurač zahađa, ako rodira, znači moraš ga udarati ili neki drugi način što nosi rizik sa sobom. Mine su obično teške, sama mina znači negdje od 15 do 20 zavisi od debljine lima koji je pravljeno. Ima u sebi jedno 4-5 do 10 od 4 do 5 kg radnih šarafa, armature i isječene. Po tom armaturom koju sam ja dole izvadio i odstranio, nalazi se eksploziv pakovan u vrećicama. Evo vidite kakav je to eksploziv. Muhamed je pedantno zakopao eksploziv u zemlju, a nakon toga minu ponio kući, jer ipak je ostalo nešto željeza za prodati na otpad. Pitali smo ga je li nakon 4 godine pobjedio strah. Pa jesam ga pobjedio, mene sad svejedno i ući u minsko pole lagano moraš pobjediti kad je u pitanju preživljavanje i školovanje djece, izvođenje djece da kažemo na pravi put. Na put znači bez krađe, laži i onoga neke zaradi, da mene i ovo čista zarada znači nema straha. Kada je u pitanju preživljavanje, straha nema. Da je zaista riječ o pukom preživljavanju cijele obitelji, potvrdila nam je i njegova supruga Slavica. Ponekad ni brašna nisu imali da djeci ispeku kruh. To nije ponekad, to je pretežno, to sad. Što mi dobrih ljudi donesu. Znali smo po mjesec dana, niti imam brašna, bilo gljiva. Išli bralj gljive, samo smo gljive jeli. Jedna me puta zatekla ona iz socijalnog rada. Ja izvala, dajte mi djeci bilo šta. I gljive bile na stolu. Evo vidite da samo jedem gljive. Otvori frižider da vidi. Otvori slobodno i frižider i sve otvori. Ja nemam praške i brašna u kući. Zbog toga što je oženio Slavicu, Muhamedu koji je samovoljno napustio posao hodže u islamskoj vjerskoj zajednici, teško je naći bilo kakvo zaposlenje. Komunalnom poduzeću Bašbunar u Travniku pokušao je radom otplatiti dug za vodu. Ne radim, nemam mogućnosti da plaćam vodu. Dobio sam opomenu na sud i nakon te opomene ošao sam u javno komunalno preduzeće Bašbunar u Travniku, pa mi je direktor rekao, pa znate gospodine kako naši radnici na minut 20 radi za 400 maraka. Ja sam rekao, ja imam srednju školu, pa dajte meni da ja se patim da ti 400 maraka da radim.
Na kraju ove tužne i neobične priče pitali smo odvojeno i Muhameda i Slavicu da li bi se ponovno uzeli nakon svih patnji i siromaštva kroz koje su prošli. Kad ponovo bio rođen na težini, ne bi se usrećavao da to ona bude opet ponovo. Opet kad bi se udavala, opet tražila Muhameda.